Hej, ljudi moji, znači, ja stalno otkrivam ove sibirske proizvode. Znači, evo upravo sam isprobala ovu detoks štanglicu, nije to obična štanglica, ovo je prava poslastica. Znači, ne daje ukusno, ne znam da li se vidi sad. Da li se vidi dobro? Aha, evo ovako. Kao da je sami mango i jabuka unutra. Znači, ne daje ukusno i baš osjećam onako, s obzirom da je zamjena za slatkiše u stvari, da je baš poslastica, a ja planiram da mi to bude zamjena za obrok, tačno sam dobro i procijenila, znači ovo komotno može da bude jedan onako baš dobar obrok. I s obzirom da je baš na prirodnoj bazi i da nema tih nekih dodataka i svašta nešto, te prirodne stvari znaju biti malo onako nekad i čudnog okusa, ovo uopšte nemam osjećaj da je ne znam, savršena je i evo ga, znači čisto da vam prenesem, nisam mogla da odolim, odmah sam se uključila u live. Znači, savršeno je, znači svi vi koji pazite na ishranu, koji izbjegavate slatkiše, koji ste na dijeti, koji ste, sve što ima veze sa tim, znači ovo je odlična zamjena za slatkiše, ali mislim da može biti savršen obrok. Znači ono kad ste u nekoj brzini ili negdje, znači ovo komotno može biti obrok, pravi obrok, znači ekstra.